I Presiden Barangba jong kaseng Voice of the People Party VPP iba Arden Miller basayo moy haka status WhatsApp jong i ilapan mi yakawai ke jing tho kabadon jing mut kabakia hatu kata-kata hakaba ira tho kumne kathma kabajur kaba ka VPP kanham banyakun kamdai tang banyok sensyar ya kajela haus nem arhajar arpupra bansawan Henry kadairu khamtam banwanra ya kijing sotu hakajaj benrio khasi kumnu ngidai banlong banginla banlong kawaipan kajaj benrio kabakhlain bat kabarus pa haringkan kijinglong kibabah katkum kani kijing tho lasngo thu bau Presiden Barangba jang ka Voice of the People Party iba Arden Miller basayo moy idon kajing thmu ka bahakmat badru da ka bakramen scam ba ka party Voice of the People Party haka election kabansawan kata haus nem arjar arpupra idon kajing kermen baskem bakan soyo ban sensyar marwe empat ladajia ba ka party Voice of the People Party kamla banwan hakabor marwe hatu kamdon kammo ya kajing trilang jong ki wepat ki party riulung nakabenta kari berkajaj benriu nakabenta kalawai jong kalasai hapo kari khasi be jongi haba phai shakawai pat kabenta usembut menteri rangba kajela uba Preston Tensong uba dairu MLA jong ka penusla constituency haka jingkren jo u hakawai na kijingalang hakini gisngi kibladem uong ba haka jilong breu omla ban biang ngimla ban biang nadong sedong ngitan shibun kejinga duna Henry kaba khmat kadai kaba ngidon kam bania trelang ngidon kam bania ajimut lang nak benta kaba ha kamiat jongkari bakajat benreu nak benta kalasai kalasisngi kan mau maha borok hakajing long breu umdon babit ubabiak ubaduna sudah bukte wanu perstu no blabiang lut nak legi jat ngaru kumu breu kajing duna kabun Henry la pendat lem dikini kira orang ba. Teng kiwan nak bos nong nau soda. Ko badu idon kam kata MPP bekla ben le kom dangi pediang dia kata. Pi de kata ka badon kam bangin kiu syapran. Ngidon kam ya ka jingia trelang. Ngidon kam ya ka jingia pendap lang. Kenang ba. Kalawe jo kiti kun heb beri jogi. Kan lo kabacanai kabapit kababiang ko blay siya jarmo